Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. гузориши мустақими мо аст. нахустин бозии даври чорумии чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ аст варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон манзур мешавад ва мо шуморо имрӯз рақобати дастаҳои клуби марказии вардиш артиш ва тими барқчӣ интизор аст. бозие ки боз ҳам мавқеи ин дастаҳоро дар ҷадвали мусобиқа феълан метавонад беҳтар кунад. ёдовар мешавем ки клуби марказии вардиш артиш баъд аз пирӯзие ки ахиран дар муқобили тими вахш дошт бо ҳисоби 1-0 ҳоло дар зинаи ҳафтуми ҷадвал аст бо касби 4 имтиёз ва аз онҳо як зина поёнтар клуби футболи барқчӣ бо 3 имтиёз қарор дорад ва онҳо дар даври охири рақобатҳои Лигаи олии футболи кишварамон аниқташ дар даври севум дар майдони худ аз тими Исхата мағлуб шуданд бо ҳисоби 2-1 ва акнун мебинем дар дерби шаҳри Душанбе дар даври чорум дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд ва мо як бозии хуб, як бозии ҷолибро бо иштироки клуби марказии вардиш артиш ва барқчӣ интизор ҳастем. бовар дорем ки дастаҳо бозии хеле хуб ва хотирмонро барои шумо манзур менамоянд. хуб, сараввал дар оғози рақобат суруди милли кишварамон садо медиҳад. биёед гӯш меандозем ва баъдан дар мавриди ҳайати дастаҳо гуфта мегузарем. Bazeri parçami tu saf kaşidayım. بهاری تو کی مزرعه وفا بود کناری تو زنده باشه وطن дӯстони азиз, бармегардем ба шурӯи рақобати дастаҳо ва тавре барои шумо ишора ҳам кардем. ин бозии аввали даври чоруми чемпионати Тоҷикистон аст ки дар вардишгоҳи марказии пойтахти кишварамон сурат мегирад ва қарор буд ки имрӯз рақобати дастаҳои Сардор ва Хуҷанд ҳам сурат гирад, вале ин бозӣ ба рӯзи якшанбе гузаронида шуд. хуб, албатта ҳарду даста омодагӣ хеле ҷиддӣ диданд. ҳар ду даста ҳам ҳоло талош мекунанд ки дар ин бозӣ ба як натиҷаи хуб ҳам ноил шаванд ва айни ҳол мебинем ки барои ҳакамӣ кардани ин бозӣ муваззаф шудааст Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб. ба ӯ Сорбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром кӯмак мекунанд. довари эҳтиёти Рустам Нурматов аст ва боз се нафар дар назди вар ҳастанд: Хуршед Дадобоев, Ҳасан Каримов ва Парвизи Юқубҷон, ки дар лаҳзаҳои баҳснок ҳатман муваззаф хоҳанд шуд барои албатта тафтиш кардани ҳолатҳои баҳснок. хуб, дастаи артиш гуфтем дар бозии ахири худ тавонист як бозии хеле хубро дар муқобили тими вахш ба намоиш гузорад ва албатта ки онҷо мо
метавонистем голҳои зиёдро ҳам бубинем, вале баъзе аз фурсатҳо ҳам аз ҷониби дастаи вахш ва ҳам аз ҷониби клуби марказии варзиш артиш бидуни уман голҳои зиёд анҷом ёфт ва ҳисоб ба таври минималӣ бо ҳисоби 1-0, яъне ба фоидаи артишиён ҷамъбаст ҳам шуд. хуб, бозии дастаи барчӣ дар муқобили тими эсхата ҳам ба ҳар сурат бад набуд, вале ногуфта намонад ки онҳо метавонистанд ҳадиақал ба натиҷаи мусовӣ ҳам расанд. Аммо дар дидори охирин ман аз эсхата дар лаҳзаҳои охирин ба шикаст мувоҷеҳ шуданд. аз ҳамин хотир даста ҳоло гуфтем танҳо 3 хол дорад дар ҷадвали мусобиқа. хуб, имрӯз дастаи барчӣ бо либосҳои кабуд бозӣ мекунад ва тими мизбон аслан клуби марказии варзиш артиш ба ҳайси мизбон аст бо либосҳои сиёҳ бозӣ хоҳад кард ва ёдовар мешавем ки майдони клуби марказии варзиш артиш ҳоло дар мавсими имсола бештар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон яъне маҳсуб мешавад ва мавсими гузашта ҳам майдони клуби марказии варзиш артиш омода набуд, имсол ҳам он то як андоза таъмир хоҳад шуд ва ҳоло маълум нест ки кай истифода дода мешавад ва кай омода мешавад барои бозиҳои хонагии клуби марказии варзиш артиш. хуб, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо, бинандаи азиз. ва шурӯъ мекунем аз тими артиш клуби марказии варзиш артиш имрӯз бо чунин ҳайат дар муқобили дастаи барчӣ бозӣ мекунанд. дарвозабон рақами 55 принс каблас, дар хати муҳофиза рақами 10 билунг ҷерард, рақами 4 капитани даста комрон мирзохон, рақами 20 комрон иброҳимов, рақами 7 ҷонибек шарифов. дар марказ бозӣ мекунанд исроил холов, рақами 22, рақами 21 вайсиддин сафаров, рақами 17 муҳаммад иқбол давлатов, рақами 99 франсуа Йинигуе, дар хати ҳамла рақами 18 абдухалил боронов ва рақами 97 маркус квейрос эдсон. бозӣ мекунанд сармураббии дастаи артиш файз давлатов аст. ҳайати дастаи барқчӣ дарвозабон рақами 1 муҳаммад раби раҳматуллоев аст, дар хати муҳофиза рақами 6 камол муҳаммад, ҳоло фишори бозингарони дастаи барқчӣ, рақами 44 диловари ҷамшедзода, рақами 2 фахриддин аҳтамов, рақами 30 қамараддин ғаффорзода, рақами 17 дар марказ акнун масур қиёмиддинов, рақами 13 Жайрус Онана, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 10 Азизбек Далиев, капитани даста, дар хати ҳамла рақами 11 Фредрик Асанте ва рақами 9 Меҳрон Мадаминов. Алифбек Беромов сармураббии дастаи барқчӣ аст. ва ҳайати доваронро барои шумо гуфтем. ин ҳам Файзали Давлатов аст, сармураббии клуби марказии варзиш артиш баъд аз рафтани Хуан Картес, мураббии испании тими артиш ки дар оғози мавсими имсола дастаро омода кард ва албатта тоқат карда натавонист ва якбора бо баҳонаи вазъи оилавӣ тарки клуб ҳам кард ва ҳоло раҳбарияти клуби марказии варзиш артиш тасмим гирифтанд ки Файзали Давлатовро ба ҳайси сармураббӣ гузоранд. ӯ соли гузашта ёрдамчии Шамсиддин Қосимов буд ва бинобар сабаби натиҷаҳои бад дар анҷоми мавсим аз мақомаш рафта буд ҳамроҳ бо Шамсиддин Қосимов, вале дар оғози мавсими имсола дубора баргашт ва ҳайати дастаи артиш. ҳоло ҳамлаи бозингарони мизбон биё таваҷҷӯҳ мекунем ки онҳо чӣ гуна ҳамларо идома медиҳанд, вале дар ин вазъият тавре мебинем ба тӯб расида наметавонад. ба тӯб расида наметавонад футболбози тими артиш, бозингари рақами 17 муҳаммад иқбол давлатов. ҳоло ҳамлаи ҷавобӣ дастаи барқчӣ аз канори майдон, як гузариши хуб ҳам буд аз ҷониби Ислом Зоиров. дар марказ Жайрус Онана, партоби хеле баланд, имконият ҳаст барои бозингарони тими барқчӣ ва партобе ки анҷом шуда аз ҷониби Қамариддин Ғаффорзода.
این حالت برطرف می شود از سوی فوتبالبازی تیم ارتش و دوباره مهمانان حالا حمله خود را انجام دادند. پاس‌های کوتاه در مرکز اسلام زاییرов ارسال تو به کناری راست فخرالدین احتماف محمد کمال دلوار جمشید онана дар марказ як партоби хеле баланд ва имконият ҳаст барои футболбозони дастаи Барқчӣ. чӣ гуна имконияти хуб ва зарба гол. дақиқаи панҷуми рақобат. ҳоло зарбаи бисёр олии ғаффорзода ҳисоб кушода мешавад. қамариддин ғаффорзода хеле комбинатсияи олӣ, хеле таркибборои хуби шогирдони Алифбек Беромов ва партоб аз ҷониби капитани даста Азизбек Далиев бисёр олӣ буд ва ду нафар дар ин вазъият метавонистанд ки зарба зананд, вале нафари сеюм зарбаро иҷро кард. муҳофизатгари канори рост Қамариддин ғаффорзода ки наздик буд ба ҷаримагоҳ. таваҷҷӯҳ кунед, Азизбек Далиев нафари якум, нафари дуввум муваффақ нашуданд, яъне Меҳрон Мадаминов буд унҷо ва баъдан ғаффорзода ҳам зарбаро хеле хуб ва заминӣ иҷро кард. тӯб ворди дарвозаи артиш шуд. ҳисоб кушода мешавад аз ҷониби меҳмонон. Қамариддин ғаффорзода бозингари 20-солаи дастаи Барқчӣ тавонист ҳоло муваффақ ба голзанӣ шавад. ҳоло акнун ҷавоби футболбозони тими артишро мебинем дар ҷараёни бозии имрӯза ки чӣ гуна онҳо бозӣ мекунанд ва чӣ гуна бозии худро ба намоиш мегузоранд. Ҷонибек Шарифов идомаи ҳамлаи бозигарони артиш. партоби баланд ба ҷаримагон. ин вазъият бартараф шуд аз сӯи футболбозони дастаи Барқчӣ. ислом зоиров Далиев инҷо мубориза мебарад ва муқобили бозингари рақами 99 Франсуа Эннегуе, легионери клуби маркази вардиш артиш. партоби хеле баланд. маълум аст ки фишор акнун аз ҷониби бозингарони тими мизбон зиёдтар ба назар мерасад, вале аз маҳорати футболбозони дастаи Барқчӣ хеле ки қисман хеле ҷавон ҳам ҳастанд, вобастагии калон дорад. ҳоло Азизбек Далиев партоби навбатӣ ба назди дарвозаи артиш ва тӯбро озодона дошта мегирад дарвозабони тими мизбон Принс Кабла. идомаи ҳамлаи футболбозони клуби маркази вардиш артиш. Васиди Сафаров партоби диагоналӣ ба канори рост, вале сурати партов хеле баланд буд ки дар ин вазъият Франсуа Эннегуе ба тӯб расида натавонист. хуб, агар мо мавсими қаблии рақобатҳои лигаи олии футболи кишварро бубинем, дастаҳои клуби маркази вардиш артиш ва Барқчӣ ду бозӣ анҷом дода буданд. байни ҳам ва як бозӣ бо натиҷаи 0-0 ба анҷом расида буд.
و بازی دوم هم با حساب 3-3 با نتیجه مساوی جنبست شد. حالا این حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش و بازم وایسین سفرов با توپ رسیده نمیتواند. و بازی دومی دسته ها موسم گذشته بسیار پرگل هم بود. اصلا کلوب مرکزی ورزش ارتش همین گونه با نتیجه 3-3 موسم گذشته دو بازیش را جنبست کرد. با اسخاتا و با دسته استقلال. 3 بازی با نتیجه 3-3 برای این دسته جنبست شد. و خودی برچه باشد موسم گذشته هم 3 نتیجه مساوی داشت. در عموم آنها در موسم گذشته زینه 8 رو جنبست کردن. 7 نتیجه مساوی معذرت می‌خوام. 7 نتیجه مساوی و 3 تاش با نتیجه 0-0 با پایان رسیده بود. حالا باز هم تشبوسی فوتبالبازان تیم ارتش فخری احتماف امکانیت نمیدهد با سایبانی میدان حرکت میکند با سرعت خیلی بلند است. فوتبالبازان تیم ارتش میگذارد فخری احتماف جانب شریفوف اینجا و داور اشاره میکند که خطا کرده است محافظتگری تیم برچی، ولی حرکتش بسیار خوب بود. دسته برچی حالا از همه تیمی جوانترین در لیگای اولی است. تماشابین عزیز با حساب میانه سن سالی فوتبالبازان دسته برچی 21-5 یعنی 21-5 رو در بر میگیرد، یعنی با حساب میانه و این معنی آن را دارد که برچی از لحاظ بازیگران جوان حالا میتواند باز نتیجه های خوب هم گیرد. در زینه دوم با دسته برچی در چمپیونات مملکت دسته روشن است. با حساب میانه سن سالی میانه فوتبالبازان تیم روشن 23-5 رو در بر میگیرد. انیختش 23 سال و از همه دسته ای که سن سالی بازیگرانش کلان هم هست این کلوب فوتبالی فخش است. با حساب میانه 28 ساله هستند بازیگران دسته فخش. حالا توجه میکنیم حمله نوبتی بازیگران برچی غفارزاده بسیار هنرنمای خوبی و داور اشاره میکند که اینجا خطا بوده از جانب سروانی کلوب مرکزی ورزش ارتش. داور کنار این لحظه را دید. قمردین غفارزاده مؤلف گلی دسته برچی خیلی خوب حرکت کرد برای ادامه دادن حمله و این لحظه رو میبینیم که ضربه جریمه‌ای تعیین کرده می شود با فایده بازیگران دسته برچی. در اجی تیم برچی در موسم امسال 5 فوتبالبازی خارجی هنرنمایی میکند. و همه بازیگران خارجی از کشورهای افریقایی هستند. خب عزیزبک دلیف ضربه او جانبی دروازه ارتش و دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. امکانیت نمیدهد نیز قبلا امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان تیم ارتش هست. جانب شریفوف حرکت میکند و پس او را انتظار هستند هم دسته هایش. پس هم انجام شد ارسال توپ به جریمه‌گاه. فرصت برای تیم ارتش ولی ضربه عبدالخلیل بورانوف اینجا دقیق نبود. اصلا موقع محافظتگران تیم برچی رو ببینید که اجازه میدهند با بازیگری حریف اجازه میدهند با فوتبالبازانی که در جریمه‌گاه قرار دارند توپ را صاحب شوند. و اینجا آفساید بود است. داور اشاره کرد که در حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش حالتی آفساید به قید گرفته شد زمانی که حمله آغاز کرد.
идомаи ҳамлаи дастаи барчи Меҳрон Матаминов ва партоби хеле баланд ба як андоза нодақиқ. аслан бубине дар бозиҳои чемпионати Тоҷикистон дар дастаҳои лигаи олӣ аксар вақт бисёр ҷузъиётҳои хурдакак аз сӯи футболбозон ки аслан онҳо профессионалӣ ҳастанд, касбӣ ҳастанд, хуб истифода намешавад. махсусан таркиббороии дастаҳо аз канорҳои майдон, партобҳои бисёр мувофиқ ба ҷаримагоҳ, хоҳ заминӣ бошад, хоҳ ҳавоӣ. баъдан боз намедонам диди хуби бозигарони канорӣ барои анҷом додани ҳамла аз канорҳо чандон хуб ба назар намерасанд. Қамарбек Ғаффорзода, Ислом Зоиров, пас ба канори рост, боз ҳам тавассути канори рост ҳамлаи дастаи барчи оғоз мешавад. Партоб андаке баландтар, муборизаи футболбозон ва хато аз ҷониби бозигари барчи Ислом Зоиров сурат мегирад. дар ҳайати клуби маркази вардиш артиш имсол аслан 8 футболбози хориҷӣ номнавис шудааст. дарвозабон Принс Қабла аз кишвари Гана мебошад. ин дарвозабон 30 сол дорад. хуб аслан ба фаъолияти ин дарвозабон мутаваҷҷеҳ шавем. қадаш чандон баланд ҳам нест. 1 метр 83 сантиметр аст. ӯ ба тозагӣ ба чемпионати мо омадааст. соли гузашта дар яке аз дастаҳои қирғизистон буд, агар хато накунам. хуб баъдан Жерард Вилонг, футболбози 32 сола, аслан сутуни асосии клуби маркази вардиш артиш солҳои охир аст. ӯ аз соли 2023 инак 3 сол мешавад ки дар ҳайати ин даста ҳунарнамоӣ мекунад ва ҷойгоҳи махсуси худро дорад. футболбози камерунӣ. пас он бозигарони дигар ҳам ҳастанд дар ҳайати тими артиш ки имсол ба ҳаят даъват шуданд. аз футболбозони бразилӣ ҳам ҳастанд. ва боз Франсуа Энегуе, бозигари 23 сола аз кишвари Камерун. ин футболбози камерунӣ ҳам аз аслан соли 2023 аст ки дар чемпионати Тоҷикистон аст. аввал дар Файзкан, баъдан дар Ҳосилот. ҳоло бошад мавсими дуввум мешавад ки дар клуби маркази вардиш артиш бозӣ мекунад. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи барчи ва дарвозабони тими мизбон Муҳаммад Раби Раҳматуллоев тӯбро дошта мегирад. аз он футболбозони бразилия ки дар ҳайати дастаи артиш ҳастанд, мо дар курсии эҳтиётӣ Брандау Эдуардоро мебинем. футболбози канорӣ аст, бозигари 28 солаи бразилӣ ва ҳоло дар мавсими имсола танҳо дар як бозӣ иштирок кардааст. Брандау ва мебинем дар бозии имрӯза истифода мешавад ё на. ҳамчунин дар захираи дастаи артиш боз як бозигари дигари бразилӣ аст, Жоао Артур. ин футболбози 30 сола ҳам ки аз кишвари бразилия аст. дар ду бози мавсими имсола иштирок кард. ҳоло дар захира қарор дорад. идомаи ҳамлаи бозигарони артиш Абдухалил Боронов. партоби диагоналӣ Франсуа Энегуе ва боз ҳам офсайд будааст дар ин ҳолат.
ва боз як футболбози дигар аз кишвари Узбекистон Ислом Исоқҷонов дар ҳайати дастаи артиш қарор дорад. Бозингари 32 сола. ӯ ҳам дар оғози мавсими имсола ба ҳайати артиш даъват шуд. аслан дар соли 2024 дар ҳайати системаи ин тим қарор дорад Исоқҷонов ва имсол эҳтимол буд ки аз тим равад, вале боз дубора тасмим гирифтанд роҳбарияти тим ки ӯро дар даста нигоҳ доранд. дар маркази майдон бо ту футболбозони тими артиш Ҷонибек Шарифов, Вашидин Сафаров, Комрон Иброҳимов. як партоби диагоналӣ ба канори рост ва идомаи ҳамлаи дастаи артишро мебинем. қабули туп аз ҷониби бозингари рақами 17 Муҳаммад Иқбол Давлатов. чандон хуб анҷом нашуд. ин бозингари 23 солаи клуби маркази вардиш артиш дар ҳайати ҳамин даста солҳои охир ҳунарнамоӣ карда истодааст. Комрони Мирзохон Принс Кабрал буд. Сабрал Принс Кабла ки тӯбро аз майдон зада берун кард. хуб, дар даври чорумии чемпионати Тоҷикистон тамошобинони азиз, пагоҳ дидори равшан из хата регард аз ҳосилот баргузор мешавад. ту бозии бисёр муҳими лигаи олӣ ва боз рақобати истаравшану вахш, сардору хуҷанд, истиқболу парвоз ҳам рӯзҳои дигар сурат мегиранд. идомаи ҳамлаи бозингарони мизбон ва боз ҳам паси ноаниқ. андаке бозии дастаи барчӣ то ҳамин дақиқаҳо як андоза мазмуни худро дорад дар муқобили клуби маркази вардиш артиш, вале боз ҳам ҳамон хатоҳои ҷузъӣ, хатоҳои кӯчаке ҳастанд ки ба сатҳу сифати бозӣ таъсири худро мерасонанд. пасҳои ноаниқ, анҷом надодани бозигузориҳо ба қайд гирифта шуда истодааст. ҳоло як паси дигар аз ҷониби Муҳаммад Иқбол Давлатов ва хато буд. инҷо тӯбро бояд соҳиби бозингарони тими артиш. фурсат ҳаст, вале муҳофизатгари дастаи барқчӣ Диловари Ҷамшедзода бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард дар ҳамин вазъият.
ҷон Умарҷон Шарифов ба майдон омадааст ба ҷои бозингари рақами 97. дар кадом ҳолат мо аслан анҷо коргардон нишон медиҳад ки ивазшавии бозингарон дар дақиқаи 23-ими рақобат ба қайд гирифта шудааст. ва ҳамлагари дастаи артиш Эдсон Кейруш дар хати ҳамла хуб бозӣ накард ки ӯро сармураббии тими артиш иваз кард ва дар канори майдон бештар муаззаф буд ва Умарҷон Шарифов ба майдон омад ки метавонад хубтару беҳтар бозӣ кунад. тағйироти аҷиб ҳам ҳаст дар оғози бозӣ. خب بیا توجه میکنیم ضربه جریمه‌ای نوبتی برای تیم برچی مسعود قیومیدینов پرتاب جریمه‌گاه و بازیگران ارتش باز هم تلاش کردن برای برطرف کردن این حالت. خطا از جانب اسلام زاهیرов قبل Умарҷон Шарифов در میانه میدان صورت میگیرد. ادامه حمله بازیگران تیم ارتش محمد اقبال давлатов حالا ضربه کنجی در جدول مسابقه طوری گفتیم دسته ارتش در زینه هفتم است برچی در زینه خوب اصلا هشتم و نهم هم است ولی حالا در زینه هشتم اشاره می شود چون که امتیازهای آنها با اسقاط برابر است و اسقاط غلبه کرده برای همین در زینه نهم فکر می کنم برچی فعلا قرار دارد. بلون جرارد کامرانی میرزاخان خیلی دشوار شده است برای فوتبالبازان ارتش زود جواب گفتن با گل بازیگران تیم برچی. ادامه حمله بازیگران دسته ارتش فرصت بسیار خوب ضربه زده می شود و بسیار ضربه عالی بود. محمد ربی در زبان دسته برچی محمد ربی رحمتاللهیف توانست این وضعیت را برطرف کند. ضربه خیلی خوب اجرا شد و این ضربه رو طوری دیدیم اجرا کرد بازیگر رقم 99 فرانسوا انگویه. حمله نوبتی ارتش پرتاب از کنجی میدان و این حالت برطرف کرده می شود. حالا چه اتفاقی رخ داد در میدان؟
огоҳӣ нишон дод ба назарам ба бозингери дастаи барчи. Ислом Зоиров, Комрони Мирзохон, Ҷонибек Шарифов, Комрони Мирзохон тӯбраби бисёр хуб, пас ба канори чап имконияти домодони ҳамла ҳаст. Байзиди Сафаров, Исои Холов, Белон Ҷерард. ҳоло ташаббус пурра дар дасти футболбозони тими Артиш аст ва партоби Франсуа Энегуе ба Комрони Иброҳимов андаке тезтар буд. ин ҳамон вазъияте ки футболбозони тими Артиш доштанд. Умардин Ғаффорзода тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. партоби хеле баланд. дастаи Артиш аслан агар имсол як мусобиқаи байналмилалӣ ҷоми роҳи Абрешим Кафа 2026 баргузор шавад, дар ҳамин мусобиқаи созмони Кафа иштирок мекунад ҳамчун барандаи медалҳои биринҷии мавсими гузашта дар марҳилаи муқаддамотӣ. агар ин мусобиқа баргузор шавад имсол, соли гузашта бояд баргузор мешуд вале сурат нагирифт ва ба эҳтимолияти зиёд он дар Қирғизистону Узбекистон барпо шавад. имсол агар аз ҷониби ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ барои баргузор кардани ин мусобиқаи сатҳи клубҳои Кафа як сармоягузории хуб ҳам пайдо кунанд. Кафа дар ҳама сину сол мусобиқаро баргузор кардааст, вале дар сатҳи бошгоҳҳо ҳоло таҷрибаи аввалин мешавад. агар имсол ин мусобиқа сурат гирад ва ҳоло ҳамлаи бозингарони Артиш, зарбаи кунҷӣ ва дастаи дигари мо ин тими Вахш ки ҳамчун барандаи медалҳои нуқра аст дар марҳилаи гурӯҳӣ бозӣ мекунад. онҷо як намоянда аз чемпионати Эрон аст. имконият буд барои тими Артиш ва боз ҳам фурсат ҳаст. зарбаи Комрони Мирзохон, Азбек Далиев, Ислом Зоиров ва ҷон нофаҳмӣ аслан сурат гирифт. ва як даста аз чемпионати Эрон, дастаи сеюми ин кишвар, ҳоло мавсим онҷо ба анҷом нарасидааст, шояд Сипоҳон аст, чунки дар ҷадвал ҳамин тим аст. баъдан Насаф дорандаи зинаи сеюми чемпионати Ӯзбекистон, Вахш дорандаи медали нуқраи чемпионати Тоҷикистон мавсими гузашта, Мурас Юнайтед аз Қирғизистон дастаи зинаи дуввуми мавсими гузашта, Алти Насир дорандаи медали биринҷии чемпионати Туркманистон ва боз як даста аз Афғонистон дорандаи зинаи дуввум ва боз дар марҳилаи муқаддамоти клуби марказии варзиши Артиш аз Тоҷикистон, Абдишота аз Қирғизистон, Шагадам аз Туркманистон ва боз як даста аз Афғонистон бояд иштирок кунанд. инҷо нақша ҳам ҳаст ва бояд моҳи март апрели соли 2025 ин мусобиқа баргузор мешуд. ҳоло ба соли 2026 гузошта шудааст. хуб, ба Комрон Иброҳимов довар корти зард нишон медиҳад.
توبراوی بازیگران برقچی فخرین احتماف و مقابل اسرائیل خلوف حالا میبینیم که خطا صورت گرفته است در میانه میدان. حالا امکانیت بود که زود توپ رو گیرند و هم در همه شود عبدالخالی برانف محمد اقبال دولتوف موفق نمیشود در مقابل محافظتگری دسته برقی فخرین احتماف برصورت اوت است با فایده بازیگران دسته ارتش. حالا حمله آنها ادامه میکند و دروازه‌بان توپ رو داشته میگیرد. اسلام زایرف باز ادامه حمله تیم ارتش ولی پرتاب‌ها طوری ما بالاتر اشاره کردیم دقیق صورت نمیگیرند از جانب فوتبالبازان تیم ارتش. دقیقیت در بازی موزه کمتر دیده می شود. با تو باز هم فوتبالبازان دسته برقچی Azbek Aliyev. گذاشت حمله‌گر دسته برقچی بود اسلام زایرف و این چی پرتاب بود چی پس بود. شاید میخواست اسلام زایرف ضربه زند ولی موفق نشد. حالا با تو بازیگران دسته برقچی وایسیدین سفارف با هم پسی نوانیق از جانب نیم محافظتگری دسته ارتش. ادامه حمله فوتبالبازان دسته برقچی
имконияти бисёр хуб буд барои тими артиш, вале Франсуа Негуе тавре дидед натавонист хубтар дар ин вазъият зарба санад ва ҳамларо анҷом диҳад. зарбаи ҷаримавӣ барои клуби маркази вардиш артиш. муаллифи голи дастаи барчӣ ҳоло огоҳӣ гирифт. партоб ба ҷаримагоҳ ва боз ҳам тавре дидем ноаниқ буд. аслан сатҳи футболе ки ҳоло дастаҳо нишон дода истоданд чандон қобили қабул ҳам нест, чандон хуб ҳам нест. ва бубинед ки аз охирин бозие ки тими артиш дошт 4 апрел буд ва имрӯз қариби як ҳафта сипарӣ шуд ва онҳо чандон бозии боварибахшро анҷом надода истоданд. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи артиш ва дар оғози рақобат 10-15 дақиқа футболбозони барчӣ ҳам хуб буданд, аммо боз онҳо ҳам дар бисёри маврид хуб бозӣ намекунанд. шумо дар майдон ҳисоб кунед ки чанд пас аз ҷониби бозигарон бештар ба ҳамдигар анҷом мешавад ва то куҷо мо метавонем бозиро аз лиҳози идора кардани тӯб аз ҷониби дастаҳо бубинем. ё бархӯрд ё қоидавайронкунӣ ё чизҳои дигар ҳатман иттифоқ меёфтад. албатта ин футбол нест. ҳар даста мехоҳад натиҷа бигирад. дар махсусан бозиҳои чемпионат ҳар даста ҳадаф дорад ки ғалаба кунад, ҳадаф дорад натиҷаи хуб ба даст оварад. албатта бозии хуб ҳам чандон натиҷа намедиҳад. вале умуман сатҳи дастаҳои футболи мо масалан ҳамин гуна аст. ҷонибек шарифов ҳамлаи навбати бозингарони тими артиш ва боз ҳам туп ё партоб рост ба дасти дарвозабони барқчӣ меравад. бозам тубрабоӣ дафъа аз ҷониби футболбозони дастаи барчӣ пас ба марказ буд ва ирсоли тӯб ба Ислом Зоиров бисёр хуб. партоби Фредерик Асанте ё қабули тӯб аз ҷониби ин бозингар хуб буд, вале Ислом Зоиров то анҷом натавонист ҳамларо хуб идома диҳад. Марҷон Шарифов دقیقه 44 بازی است و انجام یک دقیقه دیگر باقی مونده است، یاد از یک دقیقه دیگر.
исои холаф туброи бозингарони барқчӣ асанте аксол ҳамлаи тими артиш якбора сурат мегирад ва муҳофизатгари дастаи барқчӣ ҳам бисёр хуб бозӣ кард. Диловар Ҷамшедзода ва Азизбек Далиев ҳоло Комрон Иброҳимов вақте асосиан ба анҷом расид довар 2 дақиқа илова мекунад ба поёни нимои аввали бозӣ. Исои холаф Комрони Мирзохон Умарҷон Шарифов тӯбро аз даст медиҳад, довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест. ҳоло як партоби диагоналӣ ва Ҷонибек Шарифов тӯбро аз майдон зада берун мекунад. Хамардин Ғаффорзода партоби хеле баланд. исои холаф Белон Ҷерард дақиқаи дуюми иловагӣ ҳам ҳоло анҷом ёфта истодааст. хуб садои шуда ки довар анҷоми нимаи аввали бозӣ ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи барқчӣ. Қамардин Ғаффорзода муаллифи гол аст дар дақиқаи 4 ва бо ҳамин дастаҳо ба танаффус мераванд. ва баъд аз чанд лаҳза нимаи дуввуми бозӣ шурӯъ мешавад. мо ҳам каме истироҳат мекунем ва баъдан бармегардем.
Stay. What? Stay. What?
دوستان عزیز برمیگردیم به قسم دومی بازی بین دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و برقچی که هر دو دسته هم از شهر دوشنبه هستند و امروز ما و شما بازی اولی دوره چهارم لیگ عالی فوتبال کشور را با اشتراک این دسته ها تماشا کرده ایستادیم و باور داریم که در ادامه باز در ادامه نیمه دوم رقابت خوب رو تماشا می‌نماییم. خب اینجا در دسته برقچی بازیگر عوض شد. تحت رقم 8 جاویدان خوشوقتوف و تحت رقم 21 بالا وارد میدان شدند. تحت رقم 21 لیگانر این دسته با میدان وارد شد. رامین دوبیم و این دو فوتبالباز بالا اکنون در قسم دوم بازی خواهند کرد. در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هم اینجا عوض شوی بازیگر رو ما مشاهده میکنیم و با میدان بازیگری رقم 14 وارد گردید. با تغییرات هم در هیئت ارتش نیمه دوم صورت میگیرد. در تحت رقم 14 اسلامبек исоқҷонов با میدان وارد شد. این تغییرات دوم در کلوب مرکزی ورزش ارتش است در بازی امروزه و دو بیرامین گفتیم تحت رقم 21 هستیم برقچی و رقم 8 جاویدان خوشوقتوف بالا با میدان وارد شدند. خب بیننده عزیز، در قسم اول فوتبالبازان دسته برقچی توانستند با یک گلی زده قمرالدین غفارزاده به پیش برآیند. بسیار یک بازی خوب هم به نظر گرفته شد. خب عمرجان شریفوف عوض شده است. بازیگری که محض در قسم اول به میدان آمد. در دقیقه 27 بود به نظرم. با جای او حالا исоқҷонов به میدان وارد شده است. یک تغییرات بسیار عجیب از جانب سرمربی تیم ارتش. ضربه است مسافه دور اسرائیل خالف و محمد ربی رحمتاللهов دروازه‌بان دسته برقچی توپ را داشته میگیرد. ضربه خوب هم بود، پرتاب هم خوب بود با جریمه‌گوی دسته برقچی. و گفتیم طوری در هیئت دسته برقچی هم فوتبالباز عوض گردید. فخرالدین احتماف عوض شد. بازیگر رقم دوم و بازیگر دیگری که عوض گردید در خط حمله این فردریک اسانته. هر دو عوض شدند در هیئت دسته برقچی. هر دو در هیئت دسته برقچی. حالا حمله دسته ارتش بود. عبدالخالی بارونوف برای دستش ضربه کنجی آورد. بیا توجه میکنیم برای فوتبالبازان تیم ارتش چگونه امکانیت به میان می آید. پرتاب خیلی بلند و اینجا امکانیت بسیار خوب بود. ضربه کنجی ششم بود است برای کلوب مرکزی ورزش ارتش و اکنون ضربه کنجی هفتم حالا با دست آمد. محمد ربی رحمتاللهov با یک مشکل این وضعیت را برطرف کرد. پرتاب نوبتی و امکانیت خوب برای تیم ارتش. بلونگ جرارد اگر در بازی امروزه دسته برقچی این برتری خود را نگاه دارد، اون گاه میتواند با قطاری
дастаҳои болои ҷадвалро хат гирад. Барои артиш ҳам бисёр муҳим аст. ҳоло хато дар муқобили ҳамлагари дастаи артиш сурат мегирад. Бе таваҷҷӯҳ мекунем ба айти дастаҳо бинандаи азиз ва шурӯъ мекунем аз тими барчӣ. дарвозабон муҳаммад Раби Раҳматуллоев, дар хати муҳофиза Муҳаммад Камол, Диловари Ҷамшедзода, хуб Қамардин Ғаффорзода ҳунарнамоӣ мекунанд. Дар марказ Масуд Қиёмиддинов, Жайрус Онана, Ислом Зоиров, Азбек Далиев капитани даста, Меҳрон Мадаминов ва Туби Рамин ки чанд лаҳза пештар ба майдон омад ва ҳамчунин Ҷовидон Хушвақтов дар хати ҳамла, дар хати ним муҳофиза бозӣ мекунад дар айти дастаи барчӣ. партоба ҷаримагоҳи дастаи барчӣ ва ин вазъият бартараф шуд ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ. фишори футболбозони дастаи артиш хеле зиёд аст. ҳайти ин даста, дастаи барчӣ, Принс Кабла дарвозабон, Бекинд Пилонг Ҷерард, Комрон Мирзохон муҳофизатгарони марказӣ, Комрон Иброҳимов ва Ҷонибек Шарипов бозингарони канорӣ, Вайсиддин Сафаров, Исроил Холов, Муҳаммад Иқбол Давлатов. ҳоло чандон зарбаи хуб ҳам зада нашуд. хуб Франсуа Энегуе, Абдухалӣ Боронов. хуб ва акнун Исломбек Исоқҷонов дар айти ин даста ҳунарнамоӣ мекунад. Бахтиёр Комилов довари бозии имрӯз аст. инҷо пас дақиқ набуд ба Ҷовидон Хушвақтов. Комрони Мирзохон, Ҷонибек Шарифов, Исроил Холов, Абдухалӣ Боронов, ва Муҳаммад Камол дар маркази майдон. муҳофизатгари дастаи барчӣ хеле хуб ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло партоба канори чап, идомаи ҳамлаи дастаи барчӣ. Азбек Далиев, Ҷовидон Хушвақтов ва паси Ҷовидон Хушвақтов чандон дақиқ набуд ба Азбек Далиев. довар ҳам ишора мекунад ки инҷо офсайд буд. идомаи ҳамлаи бозингарони тими артиш ва имконияти бисёр хуб Исоқҷонов ва ҳоло як фурсати дигар барои Абдухалӣ Боронов. аз пой меафтад бозингари рақами 18, вале чизи ҷиддие нест инҷо. خب حالا چی اشاره می شود از حجره تاوران با بختیار کومیلوف؟ همون حالت حمله تیم ارتش فکر میکنم حالا تفتیش شده است. و داور اشاره میکند هیچ چیز نیست.
جانبک شریفов. Меҳномад Аминов. Пас ба марказ. идомаи ҳамлаи дастаи барчӣ Азизбек Далиев. Партов ба ҷаримагоҳи тими Артиш ва дарвозабон ба пеш баромад. ҳолатро рафт кард. ҳоло акнун ҳамлаи ҷавоби дастаи Артишро мебинем. ҷонибек Шарифов. ҳоло тӯбро бӯи бозингарони тими барчӣ аст маркази майдон. Партоби Исломзоиров ба канор. хато дар муқобили Ҷовидон Хушвақтов. بتوجه میکنیم با امکانیت فوتبالبازان دسته барчӣ و بسیار فرصت خوب بود. دعوا میکنم بازیگران مهمان که اینجا ضربه کنجی بود. خطا در مقابل جانبک شریفов از جانب مهران مدامینов. پس از اون که در حیاتی دسته برشی دو تغییر در قسم دوم صورت گرفت، موقع مهران مدامینov هم تغییر یافت. او در همون موقع فخرالدین احتمов بازی کرده ایستاده است. اسوقیومیدینov، اسلامزویرov. حالا امکانیت بود. جانبک شریفов پس انجام می شود حالا با عبدالخلیق بارانов. ادامه حمله ارتش و در راه روان حمله‌گری تیم ارتش نمیتواند یک فرصت خوب به میان آورد. اصلا در چمپیونات تاجیکستان تماشاگران عزیز ما تا حال و تمام سالهای اخیر هم نمیبینیم یک فوتبالبازی خوبی خطی حمله رو، یک بازیگری هستن فوتبالبازانی که شماره گل‌های زیاد دارن، اما بازیگری که واقعا هم توجهی دسته‌های دیگر رو به خود جلب کنند، بازیگری که توجهی ستاد مربیان تیم ملی رو به خود جلب کنند، بازیگری که در خط حمله تکنیکی بلند داشته باشد، دریبلینگ خوب داشته باشد، عموما و متاسفانه در دسته‌های فوتبال کشور دیده نمی‌شود. مخصوصا از بازیگران محلی. و سال‌های اخیر هم می‌بینیم که در تیم ملی نارسایی بازیگران خط حمله به نظر می‌رسد. خوب هستن بازیگران خط حمله، ولی باید در فوتبال معاصر بازیگر خط حمله با تمام کامپوننت‌ها با تمام همون جزئیات‌های اساسی فوتبالبازی خط حمله جوابگو باشد. اسلامزویرov Azizbek Daliev. حالا امکانیت ولی در این وضعیت جای رساندن موفق نشد.
Belon Gerard. Jönbek Sharifov. Komron Ibrohimov. Партобе ки дақиқият надошт, ин як ирсоли тӯб буд ки футболзони дастаи барқчиро бартараф карданд. Акнун оло бозигузорӣ мехоҳанд анҷом диҳанд меҳмонон, вале боз ҳам пас дақиқ набуд. Ин дафъа аз ҷониби Суҳейл Холов. идомаи ҳамлаи меҳмонон. нигоҳ доштани натиҷаи 1-0 барои дастаи барқчӣ хеле душвор ҳам ҳаст. Хатарнок аст ҳисоби 1-0. Ҷолибек Шарифов. То ба ҷарима гоҳ ва имконоти бисёр хуб барои клуби маркази Вардиш Артиш. Зарба мезанад Абдухалил Буронов. аммо ту баландтар аз дарвоза, аз боли дарвоза берун мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ як тӯбробии бисёр хуб ҳам буд. оло Ислом Зоиров зарба мезанад ва дарвозабон тӯбро дошта мегирад. зарбаи рост ҷониби дарвозаи тими Артиш буд. Komron Ibrohimov. Суҳейл Холов. ва тӯбро аз даст медиҳад дар миёнаи майдон. нимуҳофизатгари дастаи Артиш ва довар чӣ ишора мекунад? зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи бозингарони дастаи барқчӣ. Роби Дубин буд. ҳоло корти зард ба футболбози дастаи Артиш нишон дода мешавад. Роби Дубин буд ки дар миёни ду футболбози дастаи Артиш қарор гирифт ва зарбаи ҷаримавӣ овард ба нафъи дастааш. خب حالا ببینیم ضربه ҷаримавӣ ро аз футболбозони дастаи барқчӣ кадом бозингар иҷро мекунад. ҷовидон хушвақтов омода мешавад. خب می‌بینیم که این نیمه‌محافظتگر ضربه رو چگونه اجرا میکند. ضربه جاویدان خوشوقت و توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. دومای حمله دسته ارتش یک فرصت بسیار خوب ایساق جانف و در مقابل ضربه او صد گذاشت بازیگری دسته برقچی. حالا هر دو بازیگر در زمین خوابیدند.
ва довар бозиро боз медорад. خب حالا لحظه تکرار رو منتظر میشم که اینجا چه اتفاقی صورت میگیرد و عملکرد محافظتگری دسته برچی خوب بود. توپ را از نزد پای بازیگری تیم ارتش دور کرد و بعداً ضربه ای که خودی بازیگری ارتش اسحاقجانوف انجام میداد اصلا پایش به پای فوتبازی دسته برچی رسید. Файзали Давлатов ва Алифбек Беромов ду мураббии ҷавони ҳар ду даста. ҳоло барои мо шумо нишон дода мешаванд. Меҳрубон Ғаффорзода як бозингари дигари дастаи барчӣ ки дар дидори имрӯза ҳоло иштирок надорад. ӯ яке аз бозингари асосии дастаи барчӣ аст дар хати муҳофиза. бозингари 21 сола аст ва дар мавсими имсол дар ду бозӣ иштирок кардааст. идомаи ҳамлаи дастаи артиш ҷонибек Шарифов ва футболбозони дастаи барчӣ ин вазъиятро бартараф мекунанд. комрони мирзохон ҳоло имконият барои футболбозони дастаи барчӣ. ҷовидон Хушвақтов Азбекдалиев имконият ҳаст. ду бозингари дастаи барчӣ дар ҷаримагоҳи дастаи артиш ва зарба бо сар иҷро мешавад аз ҷониби ҳамлагар Рамин Дуби ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. хеле имконияти хуб буд барои меҳмонон. агар тӯб аз ин ду футболбоз мегузашт Ислом Зоиров танҳо буд ва метавонист зарбаро иҷро кунад. дар мавсими соли 2024 охирон бор тими барчӣ мағлуб шуда буд аз тими артиш бо ҳисоби 0-2 дар майдони худ ва тими артиш ҳамчунин боз дар майдонаш ҳам бо ҳисоби 3-2 соли 2024 дар ду бозӣ ғалаба карда буд бар дастаи барқчӣ. акнун имкон ҳаст ки ҳоло барчӣ дар муқобили ин даста як натиҷаи хуб ҳам гирад. аммо гуфтам хеле хатарнок аст ин ҳисоб, ҳарчанд аллакай дақиқаи 70 ҳам наздик шуда истодааст ва зарба мезанад ҳоло Абдухалӣ Боронов аз назди ҷаримагоҳ, аммо зарбаи ӯ хато меравад.
имконият буд барои бозингарони дастаи барқчӣ, вале ба ҳар сурат ҷовидон хушвақтов ҳоло зарбаи кунҷӣ меорад ба фоидаи дастааш. партоби ҷовидон хушвақтов хеле баланд ва имконияти бисёр хуб буд ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст. خب بیاید میبینیم ازبек далиев аз ин тарафи майдон тӯбро ба бозӣ медарорад ва боз ҳам дарвозабони тими артиш дар ин вазъият хуб медурахшад. аут. ازبек далиев идомаи ҳамлаи дастаи барқчӣ ҷайрусона набуд. абдухалиб боронов пас ба канори рост комрон иброҳимов ва инҷо андаке нофаҳмӣ кардан бозигарони артиш. исоқҷонов метавонист тӯбро соҳиб шавад ва як ҳамлаи хуберо анҷом диҳад. خب зарбаи кунҷӣ идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи артиш ва партоб баланд. комрон иброҳимов васили сафаров вале боз паси нодақиқа аз ҷониби бозингарони дастаи барқчӣ буд. муҳаммадраби раҳматуллоев бениёд партоби баланд. ҷалибек шарифов комрони мирзохон исроил холов
باز هم حمله جوابی فولبزونی ارتش و این وضعیت برطرف میشه. جانبیک شریفов فرانسوا انگویر بازیکن بخشی با هم دیگر خلال وارد میکنند. پرتو با جریمه‌گاه دسته برچی فرصتی بسیار خوب ضربه و گل در دقیقه 76 رقابت کامران میرزاخان کاپیتانی دسته ارتش نتیجه رو برابر میکنند. یک بر یک حسابی بازی. خب یا توجه میکنیم از کجا آغاز شد. از همین لحظه ای که تو با پای بازیگران دسته برقچی رسید اونجا بعداً ضربه جریمه‌ای تعیین کرده شد و فولبازان برقچی در جریمه‌گاه نتوانستند صد راهی حمله تیم ارتش شوند و کامران میرزاخان توپ را واردی دروازه کرد. خب داور شاید حالا با یاردمچیان خود که در حوزه داوران هستند گوش میاندازد. پرتابی وایسیدین سفارов بود. خب اینجا چی حالت رو ما میبینیم. پرتابی کامران ابراهیمов و کامران میرزاخان موفق شد. خب در افساید قرار گرفتن شاید کامران ابراهیمov دیده برآمده میشد، همون نفری که پاس داد. خب منتظر میشوند فولبازان با قرار داوران. البته باید اشاره کرد که در چمپیونات تاجیکستان هم سر از موسم امسال در سیستم ایفر یک تغییرات دیگر به میان آمد و آن هم یعنی درست دقیق کردن حالت افساید با خطهای مخصوص. خب اینجا تأخیرات میشود در هیئت دسته ارتش به جای جانبیک شریفov. طبعا میبینیم بختیار عظیمov با میدان میآید و در هیئت دسته برقچی هم تغییرات به میان آمد. بازیکن رقم 14 موسی قهورов وارد میدان شد به جای مهران مدامینov. گل حساب کرده میشود. دوستان عزیز 10 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است.
اکنون رفت بازی رو میبینیم دوستان عزیز در دقیقه اخیر که چگونه صورت میگیرد و اصلا برای تیم برچه که قریب 75-76 دقیقه سوی بازی رو نگاه داشتن طولو اندکی دشوار میشود اکنون دوباره و پیش برآمدن. موسی قهارов از کنار ولی پرتابی او چندان دقیقیت هم نداشت. توپ در اخیر بازیکن دسته برچیم اسلام سویلوف پرتاب از بازیکن تیم ارتش نمیگذرد. وقت تا رفت کم شده شده است. Asidin Safarov Kamron Ibrahimov Musa Qahorov Jovidan Khushvaqtov ادامه حمله بازیکنان دسته برچی محمد کمال دلوار جمشید زاده اکشن حمله دسته ارتش حالا فرصت دارند بازیکنان ارتش ولی محافظتگری دسته برچی محمد کمال اولین شده به توپ رسید. اینجا فوتبالیست دسته برچه اندکی جراحت برداشت بعد از برخورده که با فوتبالیست دسته ارتش داشت. قمردین غفارزاده و امروز گل‌های هر دو دسته رو محافظتگران زدن. محافظتگران اجرا کردن. قمردین غفارزاده از تیم برچی و کامران میرزاخان از دسته ارتش. پرتاب از اوت باز هم یک خطای دیگر از جانب اسحاق جانов. یک امکانیتی بسیار خوب برای فوتبالیست دسته برچی جاویدان خوشوقتov بود. خیلی امکانیت خوب بود.
خب 4 دقیقه دیگر تو انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. وایسیدین سفارف حالا پرتاب خیلی بلند. در موسم امسال دسته ها نتیجه مساوی داشتند. کلی مرکزی ورزش ارتش در دوره دوم با خوجند بازی را مساوی کرده بود و تیم برچی باشد تا حال نتیجه مساوی ندارد. یک غلبه دو باخت. باخت‌های دسته برچی هم از وقت شد با حساب 2-0 در دوره اول و در دوره گذشته از تیم اسخطه 1-2. در دوره دوم آنها بر روشن غلبه کردند. ارتش در دوره اول با حساب 3-0 از حاصلات مغلوب شده بود. ازبек Далиев توپ از میدان بیرون شده است. توجه میکنیم یک فشار از جانب میزبانان و محمد ربیع رحمت‌اللهیف توپ را داشته گرفت. در زبان دسته ارتش هم حالا توپ را داشته میگیرد. ادامه حمله دسته برچی موسی قهاروف. ولی پس از جانب بازیگران هر دسته در حالت‌های انجام میشوند که در اصل خیلی سراسیمه‌وار 9 دقیقه. حالا با تو بازیگران دسته ارتش حمله نوبتی آنها مثل تو با جریمه گاه و بسیار فرصتی خوب. ضربه کنجی است. حالا خب توجه میکنیم بعد دهمین ضربه کنجی فوتبالبازان ارتش در بازی امروز. باز یک عملکرد دیگر فرانسوی ننگوه. امکانیت اجرای ضربه هست برای بازیگران تیم ارتش. مبارزه برای به دست آوردن توپ کامران ابراهیموف بود و توپ از میدان بیرون می شود. خب حالا فشار بازیگران دسته برقچی 6 دقیقه داور با وقت اساسی ایلووا میکند.
бархурди бозингарон дар миёнаи майдон буд. Боз ҳам Мусо Қаҳоров ва Франсуа Энингуе. идомаи ҳамлаи дастаи Артиш ва гол! ва Исломбек Исоқҷонов дар дақиқаи 91-уми рақобат ҳоло муваффақ мешавад барои задани гол ва ин камбек аст барои тими Артиш. дӯстони азиз, 2-1 барсад бозӣ ба анҷом нарасидааст, вале бисёр ҳолати хуб ва бисёр зарбаи олӣ иҷро шуд. خیلی ضربه خوب. در لحظه های آخری رقابت فوتبالبازان تیم ارتش توانستند موفق شوند. این بار دوم است دوستان عزیز که در دقیقه اخیر بازیگران تیم برقچی با دروازه خود گل سر می‌دهند. در بازی گذشته هم در مقابل دسته برقچی، در مقابل دسته اسخات هم فوتبالبازان دسته برقچی با دروازه خود گل سر دادند. دسته‌های ارتش و برقچی بین خود 10 بازی انجام دادند. 6 غلبه تیم ارتش داشت، 1 پیروزی نصیب برقچی، 3 نتیجه مساوی. و باز تیم ارتش امکان دارد که 1 پیروزی دیگر هم به دست دارد. خب دوران شاید پس از لحظه ها رو تفتیش میکنند. ضربه از مسافه دور. اکنون در دقیقه اخیر فوتبالبازان برقچی حالا می توانند با بازی برگردند که اونا این رو وقت نشان میدهد. اینجا تغییرات شده است. یه حالا می شود. عبدالله شرافов حالا با میدان میاد تحت رقم 77 و رقم 18 بادر نظرزاده با میدان می آیند و آنها مسعود قیومیدینوف و باز یک بازیگر دیگر عوض میکنند. اسلام زاهیروف هم مسعود قیومیدینوف هم اسلام زاهیروف حالا ترک میدان میکنند. در بازی مقابل دسته اسخات در دقیقه 10 ایلوه که فوتبالبازان اسخات به دروازه برقچی گل زده بودند. حالا در مقابل تیم ارتش در دقیقه 92 گل سر دادند. فوتبالبازان دسته برقچی. خب 1 دقیقه دیگر باقی مانده است ولی فکر میکنم داور اجازه میدهد حالا برای ادامه عموما بازی رو ادامه دادن. حالا بازیگر رقم 9 در رأس دسته ارتش با میدان می آید. حمله‌گر شهباز حبیبوف و او عبدالخلیل بارانوف رو عوض میکنند.
идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ. беҳтарин фурсат буд ҳатто барои тими Артиш ки онҳо албатта дар лаҳзаҳои охирин тавонистанд голи ғалабаоварро ба дарвозаи дастаи ҳариф ворид кунанд ва агар ҳоло ғалабаи худро нигоҳ доранд бо 7 имтиёз даста ба қатори тимҳои ҳосилоти хуҷанд шомил мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ ва шояд яке аз ҳамон ҳамлаҳои охир ҳам бошад. партоби Азизбек Далиев бенатиҷа. пас боз 9 дақиқ Азизбек Далиев ва садои штаки довар анҷоми рақобати дастаҳои клуби марказии вардиши Артиш ва Барқчӣ дар албатта 15-14 дақиқаи охир футболбозони Артиш тавонистанд пирӯзии муҳими худро дар муқобили дастаи Барқчӣ ба даст доранд бо ҳисоби 2-1 бо голҳои задаи Комрони Мирзохон ва Исломбек Исоқҷонов легионери ӯзбекистони ин даста ва ҳар дуюни бозигар тавонистанд ба ғалабаи тими Артиш саҳми назаррас гузоранд ва акнун тими Артиш ҳоло имтиёзи ҳафтуми худро ба даст меоварад. дӯстони азиз, гузориши мустақимо ба анҷом мерасад аз варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон аз бозии даври чоруми чемпионати Тоҷикистон ба ин дастаҳои клуби марказии вардиши Артиш ва Барқчӣ. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.